Yes, mwaramutse abari mwaramutse n'abari mwiriwe turabasuje mugira ibihe byiza mwese aho muherereye. Umwami Yesu akomeza abane namwe hatandukanye bitewe n'aho uri. Hanyuma turashimira abantu bose bakoze subscribe kuri Kangana TV channel yacu cyangwa se yanyu, mwabikoze neza kandi mwagize neza. Hanyuma tuributse kandi gukora subscribe mudahwema, tubana umunsi kundi. Hanyuma reka tubageze amakuru y'iki gitondo. Amakuru abyukiye mu karere ka Minembwe ndetse n'abereye Kinshasa ndetse na hariya kuri Goma. Ni mutera agatebe tuganire kugira ngo tubashe kubagezaho amakuru. Hanyuma amakuru yabyukiye mu Minembwe nuko uyu munsi hazukiye imirwano hagati y'abarundi na FARDC n'abazarendo baje kurwanya twirwaneho cyangwa se abaturage bari muri Minembwe bagabaye ibitero. Nuko habyutse haba intambara ikomeye itoroshe muri kino gitondo cy'uyu munsi wa none. Hanyuma amakuru avugwa Kinshasa ano masaha tuvugana nuko habyutse haka umuriro w'inkongi udasanzwe. Habyutse haka umuriro wakira utwika amazu ndetse n'abari ku isoko ku muhanda, ibintu byabo birabahombana. Abantu benshi bibaza impamvu y'uwo muriro, ndetse natwe nk'abanyamakuru ntitwabashije kumenya impamvu nyamukuru y'uwo muriro, ariko aho bwirira haraza kuba hamenyekanye impamvu yaho. Ariko ubu tuvugana hahiye ndetse ibikoresho by'abaturage cyangwa se ibyashara by'abaturage birapondekana biraharibika. Uko niko byifashe mu karere ka Kinshasa, umurwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru yabyukiye mu karere ka Nord Kivu hariya kuri Goma nuko ku munsi w'ejo Walikare habaye intambara, habaye imirwano ikomeye mu gace ka Walikare. Habaye imirwano idasanzwe ariko umwanzi yabashije kwitwa, kuko ahora bigenzwa buri gihe, agaragaza kenshi ni nako atsindwa kenshi cyangwa se niko kwitwa kenshi. Hanyuma amakuru ari kuri Goma nuko nyuma y'inama yakozwe hariya kuri Goma ku munsi w'ejo, AFC yariye ko agace izafata kose itazongera kukarekura na rimwe, nta n'umunsi n'umwe izongera kukarekura. Niyo mpamvu n'uyu munsi baraye ku ijoro cyangwa se baraye ku maguru guca baja mu mujyi wa Uvira. Ni mu gihe umujyi wa Uvira ku munsi w'ejo guverineri wa Uvira wa teritwari ya Uvira yaje ejo, cyarikoze ni guverineri wa Sud Kivu yashitse muri Uvira ku munsi w'ejo avuye Kalemi, aho ni mu gihe yarahunze mu ifatwa rya Bukavu ahungira Uvira, mu ifatwa rya Uvira ahungira Kalemi. Ejo ku munsi w'ejo akaba yaraje akoresha abantu inama ababwira ko yaje kandi amahoro ni amahoro ni amahoro. Ndetse ni mu gihe kandi leta ya Kongo yari yasohoye itangazo ivuga ko Uvira higaruye. Ejo ku munsi w'ejo M23 yandika indi ivuguruza ko ntaho yigeze yigarurira, ndetse ahubwo aho hose bagiye hafata batazongera kuharekura kubera agasuzuro ka Kisegeti Kirombo. Ayo niyo makuru ariko abera mu karere, mu turere twa Kongo. Ariko mu minsi iri imbere Uvira irarariwe, kuko n'ubundi ntabwo yabananiye gufata, ahubwo ntibarasohoza izo bari gutegura mu karere barimo. Nguko uko byifashe haya mu karere ka Minembwe ndetse na ka Uvira ndetse na Goma na Kinshasa, nguko uko byifashe uko haramutse.